Mayam Bukrumzari adon English Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam bu taramna Okchari aduga ngasi gi Manung Hutna gi thorom sida khana ne jagadoriba topic asi tha hum phakraba economy blockade aduga hojik ikui kuiselaktraba ko Manipur Legislative Assembly gi mikhal haibadare mikhal sida economy blockade si leina karamna mikhal si mapung phana pangthopang ngamgadoriba no maruina chingi district sing da chingi mafam sing da hariba mikhal si karamna Pangthoka Doribage having a matang the Kanan and see Impact News Studio links in the joining us tonight on Manung Hutna, Naga People's Front NPF Manipur Unit Ki General Secretary Uberiba Oja HONREIKHUI Kasungni Oja HONREIKHUI Baham Taram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Thank you. Also joining us ICHAM Gi General Secretary Uberiba Duga Social Activist Amasu Uberiba Oja NGACHONMI RAMSHANG Oja NGACHONMI Taram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Thank you. Also joining us ADC SENAPATI की ADC member Obiriba akogi BJP की ओजा PA THEKO ni ओजा PA THEKO bisu taram nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Thank you. Ado oja ahan ba question si open hoina thamjage hai batare lakhatori ba February ki tarikh ahumda akogi UNC की member yauraga hai batare UNC ga Manipur government ga aduga center ga tripartite talk hai batare nakal ahungi wari sanadori wari sanaba asigi matungda economy blockade की situation si natraga economy blockade si Handoki dogi mamita kari ubi bage natraga handokta batarga su natraga handoki batarga di yam faragani handokta batarga di hojik leiri situation si makadana satha batarga di lakadori ba mikhal si karam among the pangtho kadagi habasin ahan ba question ei ahan ba question ji oja THEKO dagi ma hojere ga Tripartite talk habishi thengbo theng tharakre achu bada wari initiator ramdi yamna pharam ga duba habishi feel tawi duga ashi yamna maturely sides mayam digi yamna maturely with full of understanding of each other's perspective si phajana bahapta naraga yanta naraga tripartite talk si tawbirabdi yamna agani haiba opinion ma thamninge duga kari gumda talk ashi fail oirabdi habishi Kaluraga. Wairabidi election camping chathaba election pangthokpa haiba phausi yamna lura kadra haiba si phaujai jiki oina si government of Manipur UNC government of India ahumsina yamna khan thaba wa phamda wakhalda okay talk ashi tawbiba haibsi let us hope for the best do makwe yamna maturely discuss tawnare heraga dialogue tawnare heraga mayamgi wajaba nungai ga duba haraw ga duba amashi thokpa oisno na adu oja 91 days na 92 days koi cross to rakharabani economic blockade se mayamgi UNC की डिमांड सु मयाम ना लोइंग खंगना रे ओजा हेन सु हेन खंगबिरबनी गवर्नमेंट ना फंगदो किबा स्टैंड मयाम मोगे पोजीशन मयाम सु मणिपुर गवर्नमेंट की पोजीशन मयाम सु ओजा हेन लोइंग खंगबिरबनी अदुगा सेंटर ना हारी वाफो मयाम सु लोइंग खंगबिरबनी माइके अहुम की पोजीशन मयाम से लोइ अंडरस्टैंड तो बिरबनी ना हजिक तारीख अहुम की फेब्रुआरी अहुम की वारी साना बसिदा कनाय फाउ फ्रूटफुल ओइगदो मान बोजा हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर अबाउट द टॉक है बसिनो दा क्या मयाम ऑप्टिमिस्टिक ओइबि पॉजिटिव ओइ let us be optimistic okay ashi mayamna harawgaduba mada lakpa yagani habisi let us hope for the best okay ashi masida dum khali tawodu babu matam chana mambo respect on babu phamda initiate tawba habisi yamna ing thakrabam tungda yamna shauningai shaugram tungda by Kapa Hibumas that the Ayamna Pende, Isha Oina. Do Yamna hot wearing a matamda, very word of sushi. Tuna soft over Paishing by sushi. Okay. Do now. Okay, Matam Dikra Thingman Kara Tuna Tormaga, the Pagadan have near the opposite. Lakadriba outcomes, Yamna positive and optimistically Ying Havani. Matang, the same question, another open question, Uza Nasumit Sulaki, Wazaki Kari, Opinal, Big Chingilamda.
मिखलसी है चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंह मिखलसी करम मोंग दो ओइगदगी हैन खन बिउजागी मियंग दादुगा लाकद्रिबा कनो सी अखोगी ट्राइपार्टाइट टॉक से है तारे मसी येंगुरगा मसी करिगुम सक्सेस ओइ तारगा ना करम मोंग लाक याबा ओइदब तारगा दी हुजिक लेरिबा सिचुएशन दा करम ना मिखलसी माय पाना पांथोकदगी हैबगी याम चाव क्वेश्चन दुनी करी हैबनी होजा ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯍꯌꯦꯡꯑꯗꯤ UNC economy blockade ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ it's nothing related to the election ꯅꯣꯡꯃꯗꯁꯨ election boycott ꯇꯧꯒꯅꯤ election ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯣꯛ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ UNC ꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ intention ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ tripartite talk ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯁꯤ solution ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯅꯤ government ani let's say government ahum hairese just an example UNC issue as an organization mana demand ama tobunina central government state government aduga organization issue ahum na tripartite to have the solution purak nangai tobuni solution si purak pa yaba gi phibam leibra haba yemo matam da karigi leiroi it's very much open in the constitution Constitution is provision yam piri bani tripartite to busi solution proof na ba hai negotiate to ba hai darka oi bani mediator is central leader central government mediator to bigi hai bani dudi kari gi tripartite solution purakani ai gi observation ni purakani aduga ching da election pangthok pa ha basi da hojik economy blockade da tampak ta oishnu ching da oishnu Manipur state ki assembly election si economy blockage से करी शु relation लेते नुंगाई न तुम election तो भी आप की फीबम ले करी की नो है रदी Thai means 3 years 3 months back था economy blockade तो रिबा मतलब दा ECI ना court of conduct लाउट थोपा मतलब दा economy blockade ले रम बने अशी ले रम आदे मुखोई शु खांगम बने है बुनी दा economy blockade le ridi Manipur da election to bisi yamna reasonable ogi to mande safe ogi to mande hai ECI na code of conduct la thom election notification piram hai kari gi damak da state government governor na president ru gi damak la thopa matam ECI na deny to si problem na ti election de dum peacefully pang thopa ya bagi phipam le hai bagi ECI na condemn to adum okay election notification la to adu oi bani na खाली बना चिंग द इलेक्शन तोबा तंबाक द इलेक्शन तोबा मणिपुर के इलेक्शन है बसिदी इकोनॉमी ब्लॉक के रिलेटेड लेते अनि सुबदा ट्रिपरटाइट तोबि से सॉल्यूशन थुन पुरपगी अमा फिबम उई मा सिविल सोसाइटी के आमना UNC उनरी बनो सिविल सोसाइटी कना क्या ना स्टेट गवर्नमेंट उनरी बनो सेंट्रल गवर्नमेंट उनरी बनो मेमोरेंडम आफ्टर मेमोरेंडम पीरी बने वा इशू में आम की आफ्टर इशू द वरी सारी बने After all that, conclusion si tripartite hai na lapani. Sina solution hai na loan. Okay, tripartite talk sina solution. Oi do ini, oi basu oi sino hai basi Manipur miyam na finger cross to oraga hai batare. Mayam ngainer isi adu matang se the same open question say waja HONREIKHUI disu lak chagi. Kogi election notification lak thoki matam da hai batare. Kogi UNC na hai ki basi boycott we wahum de hai dia tu bo koi we don't prioritize election but we prioritize our demand heavy wakum delay ki kari have ni handa ki mikhal handa ki lakadori ba tripartite talk sida success oiba targadi yam phare adur kari mo hokda targadi mikhal sikana fawba successful oiba ngam ge free and fair oiba ngam ge chingda su tamda su have yam choba question duni kari have ni oja impact tv bu hadmada ai thagachari asiguma opinion express toba phangba gi damak adu je koi gi marup NGACHONMI na su da THEKO na su haire handak economic blockade leibse mayam yam wana re adu di loina khange adu bu mayam ware aduna nangi aning budi to sarkar gi chalo haina wari chathana radi solution lugudo male aduna negotiation adu tripartite talk se animak se mayam gi interest ahum mayam gi interest yeng phajana wangang na bi bahai se ekoi mayam gi ashani aduga hujigi election leina kano economic blockade leina election chi karmain tawdra haibse masi hoi aina khum machine loin answer oiram da bayai adubu akoina su political party ama oiraga akoi phajana su study tawre analysis su tawre okay muru oina thau phangdaba essential commodity phangdaba aduna chatho chasing di awabadi nangani adubu
election haibsi mayam gi damang nina mayam gi leader khan ga dabnina asi election department ama gi process adum chatharadi adum respondi public di adum tawda male unless handaki tripartite talks da yam negative thoraga iram chawr di khangdre otherwise adum ing adum tawgani adum muru oina ekoi ching da free and fair leiroi ngamoi hebsi shoi gi ekoi tampaki media sina toina adum access tawe okay madu ai wakhanda di lale adu gumba leite aduna talk se yanadre sarkar si yam rigid oire adu further sidigi hena luba chathage hairodi madudi akhoi khangdre adu sol su tawguni hen thaje aduga hoi blockade se hangdoga aduga akhoi gi essential commodity se muroina thau gari cha thocha singi aduga chaw nan thangna si phanglaga tawrubdi hena nungai ni je akhoi ogi ashadi le adon manipur gi mipum khudem na pamisu economy blockade si lotion khraba matung da yamna ingna chikna election mekhal pangthok patuni even ayam political party singna pamnari sisu adubu hojiki wenadi interest tongan ba interest ani haba tare manipur government gi interest ama aduga khogi unc gi tongan ba demand interest ama leibani na interest ani sigi yanaba meeting point ama si leibadi udri manipur government na roll out tawkhiba district target si unc nadi masi roll back to biu election biu masi kathat biu habi wakhom ni hojik leiri se amana roll out tawkhibani amana roll back to habani matang dudadi khoi tripartite talk to butarga su masi success oina ba mayam nadi wish story everyone is wishing khoi lai khorami hai tare mai pa ko isin oina adu hojik conflicting interest leibani na so asida kayam yamna success oiga dagi habigi nungrang ba ma chaun leiri oja tekot lakje kari habini oja hojik interest tongan tongan ba interest na hojik leiri se mayam na ware haba chu budi common interest and common problem ni but khoi pamnari ba haba tare interest ani sidi tongan bani na general will of the people haiba male politics da naga singi general will di ai hana su hai krabugumna asi usitaba maung da taure asi betrayal amani asi challenge ama oire hai naga peoples ki general will da si pauduna le hebsi haibda kri su lalo hena loi okay si masida aduda conflicting point asi aduda oiga dui igi wakhalda i bobi nangang libisina government si kana community amagi dictate ta ran tawa wairoi hena masu stand amaluri UNC na represent the bisi that general will of the Naga community asi oina lakadureba lumasida yamna mature weba approach amada with high understanding da changchindrabdi alu busul le hena ai khalle ba ni wakhalda lu sului hoi okay matang si dai ozanga chomid lak se uja oziki khoi manipur government si maruina khoi chingmi iselau singi sentiment hai batare common people gi hetare maruina khoi naga common people gi khoi sentiment si manipur government hai bata hek yang matum da manipur government si only maitai khatana ga dum paiba manipur government is composed only by maitais ngatana paiba dumba government when ga sui aduga khoi chingi MLAs ka amta leitabagi mongda raga chingi damakta khoi development gi natraga thokpa khoi scheme mayam amagi thadariba senthang mayam si khoi khujigi hariba manipur government jena loina consume tawsangre masi chingda amta yon bangamdre habagi projection amasu hek ugum tawri haitare masi kadai pawba chumila le habda tungan mu jarga madu khoi chingi legislature yamdra bada trampan kundi leribani na madu hekta khoi maitai singna haidi maitai legislature singna natraga maitai pangal legislature singna tawni hadna sekta tawbiya banate matang do kari happening commoners singi wakhalon si masi systematic failure amadagi lakpa wakhaloni haidoribra natraga masi instigate tawba natraga propaganda dagi lakpa wakhaloni khambidura natraga this is the fact, this is the reality kari happening ai concept jing the representative to legislature mi singse yam education is line experienced politician to line adubu ashi the main loophole amale hen khade corruption
mi hai ba si magi principle ama leizaro su u pesa u ba matam da heda ngau khiba ahan gi wari de hiramuta uradi haida wakhandu ngau hole hai ba kum nako ashung ma ma le khalle asi gi example pi badi ching da si pesa pai ba mi am lekti some few lakhs u bani some crores u nati government da sit the phama matam da say policy shame se have matam da plan shame se have matam da some crores have matam da ko ngau hibra khalib ni adu ni issue pai khat ba issue su pai pai dare akhoi gi representative ni have representative ki mathak da assembly da ngang dare assembly ki speaker da open to bi da bra mokhoi ngon da discussion aw pi da bra debate aw pi da bra have matam da su pi ri agenda demand tori within 15 days 30 days mama da ni ri kari ki pikhat tabra accept over to that is assembly ki ne du de udre ko assembly da khana ba ngaba mi thagat tabra haina khan ke gumba hoji just an example article 371C hill area committee ki provision am chaw no pbg 1972 ki hono hoji hill area committee le have kana claim to ge assembly da okay aina nagang da question to ni ba hill area ki provision chaw no pbni 1970 da article na provision chaw no pbni kana no assembly da question to bo asi okhoi gi rights ni okhoi ngon piu ha bi si kana no hoji po demand to di all the social organizations in debate on the civil society in debate on the politician can debate on the aina among the tai ngarangi 7 district creation to woman the vice chairman of hill area committee mana magi resignation da amai 371C articles sida mokhoi okhoi ngon da hangdabi gi okhoi ngon permission to be resign to only adu ngon da tari atopet laitri okay ahan political statement am politician da adu ibni na adu ngom debate to ngam da ba mi myam ka khrabni na representative ta lei khrabni na okay assembly da lei khrabni na akhoi gi asom da lei amorom da shini meiti gi MLA meiti pangan gi MLA ching gi MLA habisi city AGCD criticize to nindi okay because we are in the platform platform amada lei bataradi akhoi competition lei batapani nangi wisdom puthukna gani amagi wisdom puthukna gani adugi force to da akhoi chanaraga manipur shem ga dobani karigi damak to why should I depend egi hill area egi hill shem the why should I depend to the valleys peoples dia actually egg challenge to ning eba ko ai si english pa thok to bra manipuri ngam thok tar bra ne karigi damak to valley gi mi do depend to raga leisra ai sai tom no su ngam ba yai I ba yai propaganda to ba yai plans and policies by except to the you can withdraw you can resign it ai si da pam da lei roi si da to ke he to bi hai na okay resign to we have ni resign to we wa hum sidai oja honreikhui da lakchage oja gi party ba tare ko gi naga people's front NPF na ko gi 2015 da su bill hum pass to matam da yaning da phongdok poina ko gi masa gi candidature hai da legislature gi keno si mas MLA gi keno si resign to gi balere NPF ki mari mag resign to gi have tare mari maka ba tare su adubu hoji oja nga so men su takpiri ba adu ka ko gi naga people's ki sentiment oina na ka chingi ko chingmi isenlau singi sentiment la moina manipur government na chingi development ki fund me amse loi sara leire haibe wa hum leire adu ka tampaki mi sing sina mu hairi sina tampaki ko gi government gi ko chingi share have tare chingi share sing si chingi MLA leisari moina loina mogi through the ADC gi through the MLA sing gi through the loina sarpang atene masida ko gi valley gi MLA sina khuting jan ba ya banati haibe wa hum suleri kari haibe ningi sentiment se tongan di lenare matang sai sida chingi development ki thadare be senpam mayam sidi atopa MLA sing natra government di masjid tas toba yam dong mandi NPF ki member mari suhana ka ro bolere resign budi to khre ojang azumina ta ki bada koi public po koi ko chingi public hatar chingi people mayang gi sentiment sing bu fight to bungam right po fight to bungam candidate ko elect to bungam da bada character bada ngasi ki situation se lakpani habi wa fam sulari kari habi ni sida akoi political party se manipur da changa ku se kuidri okay aduga first election da mi sumari kha kai 2015 gi bill se karigi house to properly debate to bano haibigi amale bill yam aruba ahum pass to minute taru ku makhak lowe adu di karmaina karaida procedure do aduna ekhoina tampaki mi bu blame to bagi maram khrale heta manipulate to ba chu nei ba makhak le ba adu kum du to bi gno hai adu honda huji wajang chon min hai ri ba
yes ꯑꯩꯈꯣꯏ blame tampaki amabu blame to dinate adubu power pairiba government pairiba makoise rule gi procedure du chapio haibne hill area du hangbiyo chidi before touching the hill area matters asi moi refer to phang to ebse moi cabinet du khandabiyo haibne adu moi modu gi refuse to ba makhak le ba adu akhoi mam to khalaga tanagadra aduguma answer oina pire ba aduna moi rule chalo haibni na aduga they are in power adu cabinet na koi lobo ya hebrom chakre ba adu radi koi gi rule article empower to buta korbo so anytime cabinet na lobo ya haradi jiru jiru dum chale na adu di rule ebi artha leite ko adu go mission kablo su kana su tar ba adu huji chingdagi karakpa koi gi legislature singsi public ki chingi people singi sentiment si defend to bungam daba na right singbu ngak pangam daba candidate ngata thagat khebdi oidur berkari happening mashi political party ni na party line the control to himu shu mayam ma leram ba yai adu bu ai khoina mass members in di mashi courage le taba adu gumba oina logre adu maram di moi party line the control ado khoi gi chingi MLA taramapan kunsil laina tampaki government haiba tarena targa khoi maitai government na chingi silong sena tuen haiba maitai government haiba na targa Manipur government hairise Manipur government sida khoi chingi migam ta yaw dobi mong dani hairise yawribni khoi 20 yamdra bada 20 khoi representative yawribni masi yawna Manipur government haire aduna chingi development gi thadari ba fund mayam si Manipur government loi sangre haiba sida ngasai gi chingi MLA kunsi yawribna tra sinu se sida aina ma gi ko uzar so all development karigra si shenkhau se sida pae ba okay che se sida iye ba bank se sida draw to ba budu factor aruba mani okay adu go ji Manipur da akoi gi PMGSY gi program example ama hoina asi uji phase trama thoi la ka dore adu bu karamba lambi du smoothly program gi guideline gi mutung ina chatwa ya ba lambi amdang identify to biro adu bo legislator amatana ngasi bawta claim tok de sumaina tawre habi wafum sidi kari happening oja theko tla kai ai adu haining du na dekini article 371C si kari shu implement taw daba chingmi na shu raise taw bangam lam daba assembly da haina ngachonmi na hairibidu aina contention ama pigadu baliba okay chingmi gi right hill area committee gi power si violate taw khibigi government amara kai khibine ba si 1977 da RK Dorendro na chief minister orine matam da hill area committee da refer tawram dana mana assembly da puthoklam khiba issue ama jawram khieba adu da hill leaders ne et asi hill matters ni huji achi da puthoka dugi wafam na te asi hena hill MLA singna strongly react taw khiba adu digi that led to the breakdown of RK Dorendro's ministry adu gi chahi se adu oi kharaga Congress government si kaire heraga Janata party gi government lakhibine ba Manipur da du asigumba discussion amashu chathari hill intellectual community marakta jamusho saija leringai matam rishankai sing leringai matam RK THEKO sociologer professor gamumai khoi leba matam da Manipur assembly da hill people's voice haiba amalirame makhoi leitraba matungda hujik Manipur state assembly hairiba mkhaise hill people's voice or tribal people's voice abhi amata leitre aduna what we are looking for is hill people's voice ama state Manipur state assembly da represent tawba ngamba leadership groom tawsi hebisi political party mayam da okay groom tawsi aduna takri budu ja hoji phogi oina di lakhiba MLA singsi hairiba ko gi hill areas ki interest mayam si pungkapang ngamba defend tawba ngamba yauki dian haibi de ja hoi hoji phogi on di leitri adu si yamna wana lakre asi si thauna yauna tawpham thokpa assembly da ngang pham thokpa ngang bangam dana khang bigira khang labusu ngang dabra khang dabigi ngang drabra si masi khoi jamna khang di khangbo malu ja handak chumaina step lo hura matung da haiba tare ke congress ki tongan ba chingi MLA sing resign tor ke BJP de yaw yam yawri no ja hoi yaning da dana maji join to rai ne sonda reason chi karamba reason oibra khangde okay BJP leadership circle dangang na ribidi congress mayam na BJP yaw
jong jong silak libisi refuse lo na ba lak li hai na phobu chu ngang na ri ba BJP leadership marak ta chu okay kana gumdi commitment le na jawram la bu chu yai kana gumsi refuse lo ba maung di chu wai bribe chu kan bu chu dum okay ado ojagi wakandar ke khan bi khogi chingi public chingi miyam gi damakta development gi natraga mokhogi welfare gi infrastructure gi damakta thadari basen pa mayam si masi yohan bangam dri base masi who is responsible chingi legislature natraga khoi sagi Manipur government haiba khogi chingi amata yawda ba only maitai natraga valley khatagi miyo singna panba manba haidi ching da mai uri ni haidi animok na ni who is responsible oy adu ba ching da di chingi legislature sing se responsible oy have si kanam ta haidi only maitai na dominate over legislature haigadra natraga maitai yawba government hadar ibo biga me lakpati maitai government haire han di risang kasing lai ngai di kanam kem haidi maitai na su naga government haide kan kem haide Manipur government dum haram ya du hojekti ibo biga me lakpati maitai government ka haire kari habi ni wajang achome lakse sin mahausa ne thabak hena toba ko hena heising ladi mongon hena criticize to okay aina sida some hints piba ma development civilization come after development hai do development come after civilization hai bi ai hai budi just an example ama dustbin shema ma ga dustbin ka mai siji na gira khang daradi dustbin shema ki kana boliti dustbin de ada shema me use me thara me aina plastic ti egi nala da hundu ado useless ni have ni da okay same thing akhoi ching lei na nasana sagi community leina nasana sagi representative leina magi responsibility kari no khang da ba assembly da sabata radi same as ma civilized to the ni have ado already ma civilized to the ba radi ma development ki da kamai policy making to ni ma maker na tere ba making na tere ba shame tere ba plan lei tere ba mina arom da mina shame ni for example just project ki manager amano AE na SO na ko engineering department na ama shame matam da profit kya no have gi calculate na hai ashida akhoi community changes kya la kra have gi assessment udre ba shida egi profit kya no have gi assessment ukre ba adu matam adu tobuni na mina engineer amano khotpa matam da profit tu uraga magi right to adum compromise to hojik kari gi namak mi myam ni bobi government have the meti government have right just an example cabinet the trying to labor the mari tribal ni hills ni 8 na akhoi gi major community 8 later ni na democratic politics na se have tam da cabinet decision lo se mari de absent to so 8 lab ni na khut thagal de decision lo re adu ibni na mete community mete government majority the zapone this is not to the depend obviously claim to the mete them to not this is democratic practice ne claim to risi okay adu ibni na decision lo ri bami to the high bisi mausa ni ibo bi phe phatte e haide government same se have tardi akhoi khut thinjok po phai wangang to bu yai nang sacrifice to bu yai nangi labor wisdom dedicate to gani adu matam da society change la gani okay akhoi gi development civilization masigi question sigi aroi ba pakum jai oja honreikhui de lakti goja koi na ikui dana mamang jai da ba tare khara de koi re khoi gi chadong ukhul district ki chadong village khoi gi mapitel dam sa gi badagi chadong village ta ai sa ju charu matam da village ki miyam ai example macham khatani mayam su lerm ba yai awat pa hai tare aina khoi napsa gi habata matam du di napsa haidri khoi PDS ki cheng ana PDS ki cheng si phangmar phangda matam da phangdi habi wapam dori matam du da khoi displace to khibagi mo khoi pi ga da ba ka hatare experience adu compensation sing badi phangda basu mayam de hori habata re maduna tungana laikraga khoi chumnagi khoi PDS ki cheng si phangmar phangda ha matam da madu khoi sumang phangde phangbangam de phangri maram se geno da khoi ukul district ki MLA sina phanganda bani haidona maming hok palaga yamna pendana hai howi matang sida Manipur government che hokdi khoi gi concern MLA sira che hewi habatare maduna takpadi khoi gi chengi lamda cha thung phangda bagi yam chawba responsibility se khoi gi chengi legislature sina si amadi ori adubu chengi miyam da toina makhoi bu
कोई मैते गवर्नमेंट से न तहन बनी है बगी वाखलो न पोहन बगी ममी सुतारी न तक पोंगनर पसु याउरी पोहन दल कनानो न इंसन दबता रगा सो पोते पोलेइबा मसी करी है बिनगी मसी लेजिस्लेचर के हम चाउबर रिस्पांसिबिलिटी लई legislators are failing to meet the requirement of the public kari happening madu achuma wafamni koi gi elected members gi courage wat padagi public gi awana yengbi da ba hese adubu mafam adu gi awaba min ai ware herga MLA adu gi mathakta leiba chief minister na tumina leibse akoi di moi punna chabni hena lawe okay for example huji gi chadong gi hebse se manipur gi issue achobni Dama ma sabada khunama displaced togni adu irdi madugi rehabilitation resettlement gi policy lay manipur da later busu national policy lay ashi chapio habsi 1000 times akoi honorable chief minister bobi da hayaba ta de haba last da kri to rahaga September 2011 da khun gi mi unity se thugai re haba thugai ga another group ama sale imphal da adu ga moi government se short agreement ama tawre moi loi bithokre moi loi bithor adu chadongi adu ganda khunse 236 houses le adu moi na 455 sheme aba SDU su yaure DC su yaure even police department loi na yaure aba adu cabinet na pass torga approve torga sanction toyaba masai paisa gi matang haibsi finance minister kanana oy sanction kanana to ba aduna si chingini asina ukrugini sina tamagini haibatar basu finance minister do adu paisa government sijina have authority do he is responsible okay everyone is responsible punna chaminare happen everyone is totally responsible in any kind of scam hai gadra any kind of wathok sida mayam se loi punna chaminare happen marmadroni chingi खुगी फंगफम थोप चाकथों मयाम सी योबंग हम लेर बसी मसी लेजिस्लेचर दुगी चिंगी लेजिस्लेटर दुगी सु याम चावबा रोल अमदि लेर बनी मान यादब तारगदि हाइरिब मयाम सी स्कैम मयाम सी थोप गम दुबनी अदबु खंगना खंगना हाइर मयाम से स्कैम ने हाइ खंगना मयाम से स्कैम ने हाइबिंग हमदे अदमक तुमिना लेब लगे येंगदो लेरि हाइब तारि अदुगा अवाबा ताबा मयाम नदि अदमक वादो लेरि ऑन द नोट ब्रेन तलोजे के ब्रेक के मतुंग ओजा होंगा सानगदो वारी मयाम जेरि ब्रेक तान थंजर के इम्पैक्ट न्यूज़ में ताबो लेबि I-League Second Division 2017 is here. Neoka FC versus 5-star Southern Samiti Kolkata on 4th February at 1:30 p.m. at Kumalampak Men's Stadium. Entry free for all. Don't miss it. Please visit Project Patterns, Nongthombam near KASHUNG. Yung manung application ki mapung fava solution period Durasign G6 seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yung manung matsung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kup na ba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi irai live solution pi. Panel sing ado phai ba amadi chap yung ga mic install to bayai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean and healthy water.
Welcome back. Adon ngi brepasi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna tanga si khana jarmi ba si lakadoriba taramatoi suba Manipur Legislative Assembly ki mikhal si economy blockade leiba taragati masi karam mong da mai pak na successfully free and fair pangthopa ngamgadoriba na waduga karigumba masi lakadoriba February ki tarik hum da sanagadoriba tripartite talks na success oiba taragati mikhal si yamna smoothly pangthokini habne adu karigumba oidaba taragati kari oigada ge habji ki matang daninga si khana jarmi si mathangi question si ai sisu open question ne du janga somedi hoji hoja akhoi free and fair election have tar chingi na to tampak to free and fair election si ningthina Manipur da pang thopang amdri habagi mayam se dom debate on rele wafam makhan edu chingda na khare hena akhoi free and fair oibang amda ba even voters sing electors sing participate tobang amda bagi wafam ga se dom akhoi media rasu yam openly dom wari sana ba phongna ba paus dom oinari bani matang sida hangjani ge se akhoi tampak ta de ayam mana akhoi sel na habtare paisa na akhoi voters sing moral amadi attitude se destroy to wi aduga chingda na paisa na taba akhoi guns am di bullets na habtare nongmai na akhoi voters sing electors sing attitude amadi moral se loina destroy to wi habtare kari habini matang sai sida free and fair election se masina maram oiduna akhoi chingi mafum sing da oibangam da habsi oidur yamna simple vote hai se free and fair election di toy kamain lai okay fear psychosis okay fear psychosis level tar di election vote hada dar di free and fair to dro okay free ga adu fear to eba adu bo fear psychosis asina control to eba okay mi si yam open oina thabak to ngam da ba mangonda piriba wisdom si mangonda piriba strength si ma open up to ngam da ba haibdi ishorna tharakpa matamda nang punchi sumuk sangna hingoku haina pibadu matamdu yoruidra haina khannabagi phugera just hoji akhoi gi pawda tari bani ukhru district da hoji mi kyam ngrang siza hospital da mi ma buthare kari problem de kino have aduna kinaba pokpa si election have si unfair means sijinara ga loin kana bangatani phaisa leibisina phaisa da toraga kana bani phaisa na leiba have si unfair ne means election code of conduct only 20 lakhs nga the pb bani mongonda mana some cross spent over unfair ne bado china su phaisa gi unfair lei plus canning banina manpower su sijinara okay manpower su sijinara manpower has muscle power si manpower muscle power physical power si ko everything si loi sijinara eba sijinaba matamda si black money si white money only have this si thajeba kari ba mi duna muscle power sijinara su manpower sijinara su kama matamda white man already phaba same thing strategy amada chakradi akhoi issue si loi mangai okay once akhoi issue the focus to taradi akhoi gi election si free and fair to si have taradi nangna pamba mi kanano nasai gi akhoi na hobdu gi discussion to ro to soirak pachi ngamba mi na tharak taba khana gi do mi du ta tharak taba ha si kari gino fair election lai taba gi damak ne okay si nasai fair election to dadi mayam gi a voice of the people is a voice of god have lai bani mayam na pamba mukhondun ishona yabani ojidi miyam na pam da bani na miyam ni ki power da ka bani na power exercise to bangam dare assembly da exercise to bangam dare ashina a voice of the people is a voice of god have say totally away shijina dare okay free and fair di oidre adu free and fear akiba mangalo na free oina mi kharana di chingi lamda tampak to su obi masi mikhal si rik tawre habani oja khoi theko to lakse oja di hujik adc members obi apni bjp ki mute amoina kabirak pani hujik makata na lakadru assembly mikhal sida bjp ki aspiring candidate amasu oibiri mikhal sita sengna chingilam singda maroina oja gi constituency da hai tare ma constituency da hairiba free and fair oiba makal gi mikhal se pangthok pangamra na free and fair oiri bizal kari having ani mokta de haibijai okay last election I represented NPF. I si HONREIKHUI ki constituency da camping tauduna chat leirame. Okay. I ki constituency 48 Mau da violence yamna thokre. Karong constituency da violence yamna thokre. I chokpe. Ikaire. I ki district da han da bayade. Violence achi control tau da bayade na I withdraw torapani.
ai lakram tungda violence achi hantabdi hantaraki shi haina ba masu leiriba kuki ga mitaina makok na sanaraga election tauba society bo guide tauba naga singna violence ta fear psychosis ama create toraga gun power da society bo guide tauba okay aduda makok na society bo guide tauri bisina upper hand lobra violence ta society bo guide tauri bisina upper hand lobra hairaga this nowhere near those who play with their heads makok sanabisina angamba oibineba ashimasi koinaga society dadi shuaiba maliko okay violence ashina society bo guide tauba ama oina kui na chathakre bisi aina regret yam tauri bisi asisi last election da shu ai lawbini ai bo ngang khan da na ba kan na shu thinglam bini dubo aina lawbini last lok sabha election matam da 11 hour da pauba mitai kukina makok sanari ba kambuna ko naga bo dislodge to gini mark my word habini na okay kok sanasi mikhal dadi kok na mikhal thengnasi habini masida gun season gumsi habini oja honrei khoi lakchi oja honrei khoi hairi ba statement si haidi oja theko gi wafum si jabining bra hanadi oja theko su khoi npf ki candidate oramani hujipudi bjp de lekre adubu khoi atopa congress na toy na accused of npf ko bjp gadi alai ni habasu leiri kari habini hujiki koksina bana hadi masi lakchara kani gun sin abasina lehoni habo wafum si krai phok chum doino oza theko si 2012 ki MLA election di engon phajana mana mateng bo pangi akhoi ne chapa jaga da akhoi NPF ki many kano akhoi ki motto feed in an army by feed not by arm akhoi si phajan propagate topni adu aina ate area gi hidring da agi area I43 Pungyar constituency da 2012 the contest orami adu aina asum khanbada comparatively I may be the poorest candidate okay adu id pasha shu kana shu pide adu ingon vote haba mayam se dum volunteer oina happy aduga in my entire constituency there is no violence adu kabu budi kadre violence di koi leiti haba mashi ai habi ai okay aduga area ateda violence thoe adu mashi mark ti kharale adubu akoina madugi background thiba ganda social setup ki system amashu le akoi tribal si social setup se kharale for example agi village ase village authority singna aduga mayamna akoi village ti community hall leite lambi leite natraga issue asigdama akoi mayam asida thada se ko haina mayam appeal toba adubu madugi decision toroi haina paisa si loan yen bagumba mi gi agent tobugumba adugumbadu local gi youth singna local gi mina phuba khotba kaga dum tobugumdi leramba yai madu akoi gi society adugi makha pole adu guns na election conduct toy have se madudi tampakta yang ngang na base masi kibagi khangdana sajinara ga pangang ngang bani imagination ni jaga khara amani de thobe adudi asidi khagdate everywhere in India hanaba shunaba gunda gi dudi yam le adubu not entirely depend on guns maramdi nomaina group na pam da ba mi mayam su elect tawri ko adu paisa gi election power munabni na adum thokbo wani hi okay power munabagi maji khara thokboi wani khoi violence hai batare adu gun khatana dominate to habasi masi oram da basu habagi wapni ujan thambiri basi adi gun dominate to mafam ozagi example fungyar district fungyar AC gi takpi gre mata election gi se handak ki hujik khoi lairiba economy blockade hai batare khoi 90 days helaba economy blockade hujik fourth month ki damutha da third month loidana mari subu month changjali hai batare adu hangchit se wari sanarani wari san matungda yanabo poroktar gati loigergani maduri di safa bagi mong da leibata hai batare adu kari gumba economic blockade se makha na chata batar gadi masida mikhal se karam na pangthok dagi habi question yam chawom di leri adu madugi pakhum du jana horpa da oja hum na di yam clearly thambi khare kogi ECI na election
Commission of India na karigumba economic block esina mikal si to we are the boy target hoi la thom da su ai habani adu economic block esila khang khang na la thokhi bani na adum tawna badi honar kani central gi forces mayam su thadar kani tha hujik thadar kusu thazala kusu mayam lere election si by hook or crook loisana ba tawgina badi dum honar kani habtare madu tormu na force mayam sinar pai si violence to pagi am chaw mar modi matang du ne ko gi free and fair election se krai ba tawbung am duri bana tak election tawbung am duri ba habya chobo question le duise handa to ikoi koi dana ko gi mari suba sam rifles ki कोई ऑफिसर खरा मोगी कॉन्वॉय है बता गाड़ी पूरा का प्राइवेट ट्रक पूरा लागपदा कोई वॉलंटियर सिंग ना है बता इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वॉलंटियर सिंग ना गाड़ी सिंग चेक तोरगा चे सांग हम दबद की चट पे यार है कि वीडियो मा कोई कुछ सोशल मीडिया दगा याम वायरल हो रही है बता रहे सुम बगे सिचुएशन दा इवन असम राइफल वो पैरामिलिट्री सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पाव हेल्पेस ओयर बग कंडीशन से दा करम मोंग दा इलेक्शन पांथोक तुइनो फ्री एंड फेयर टू दी इज अ डिस्टेंट स्टोरी मिखल पांथोप ngamgadra ngamoidra habge chobu question am zuleri oza e oza honrei de hoju kari habini sai batang mikhal sidi election department na tawguni herdi tawguni adu force na batargadi even force wa helpless oi ibne handagi se adu akhoi naga society da akhoi tampak ki missing na force jinaraga namkhai gini habagi spirit amakhdi akhoi ne he ui aba sidi center na thadalak pani no center de negotiation di moi interest lete okay center do ina challe ba adu ko for hangba do for hanglaga force mamang na moi kri to bang amra na radio da yam phong to bo le ri ba okay adu negotiation to ro loising gap gi spirit che akhoi na kaya ud ba moi na UNC na kri to da adu kri to dra bu 90 days la bu do ri sin to bang ami sin adu na peaceful dialogue haibse adu ngai oja theko na haibugumna si early stage ta torm ga do pon strength to test obignu okay ai wakham da di strength to test obignu adu goodwill spirit to show to biro loisin ngai to biro ai ma ashon bani akhoi government leri sibai leri haina adu ma media da comment to yam leri haba adu media da adu jigi center gi 80 70 80 sibai thajil su ngamlo roi mini yadra badi adu nahan media gi gano amada oja theko nairi sini naga singsu for the last 70 years 7 decades India subcontinent da armed conflict or labor ni ne okay adu na armed threaten do si kari shu ko di du di ki de adu ba mikhal di pangthop ngamgodra hai basini mikhal di pangthop ngamani sibai singdu na my duty phasan chapa adu duty chapu da in the name of blockade da moina khut thaba adu ga irang moina adum problem do horadi madu de he shoi bine ba police nu singdu phajan to okay jubi already koi force ki side ki ka hen ba extreme action to gi budi leitri ha batare oja ka so be so aroi boina koi gi quickly response am talok jog kari ha bini economic blockade se thum continue to lai targadi mikhal se pang thop ya dur ba ha economic blockade continues to so election edum leikini ti dum pangthobu ngakbani have election to by who or group tawna honak matam dang asagi violence he na tholo kadra sing violence thogroi ba tripartite talk sida solution am leiba yai have gi observation krino ad just social activist ni social organization ni aina making both side to loina yengba matam da paper da thengna ra pa mana UNC gi general secretary na paper statement ama da piba matam da ngarang nahan gi Rashnath Indian gi home minister na ma gi paper da ma haibana UNC na pamadi there is district room question to bunati only Kampopi Sada Hills question to buni according to the statement of UNC secretary hena mana ma haiba ma leheba ko okay general secretary S Miller haiba do ama leheba adu oibataradi UNC की certain charter demand लई state government के लई central government and negotiate to बिबा मतम दा सोइना positive होई गने solution म लागने अदु दा सिदा करेसु के गुम blockade लो थोरो इदरा लो थोकिरा assembly कमाई election कमाई तो गिरा हाबे गे एसी अखोई सी यामना किदंगाइ सु लेते blockade लैरसु assembly दी peacefully तो गने के गुम later patarosu peacefully to gani adu there is nothing related to the election and economic blockage okay election ga economic blockage ke mari kamne lende have ni pata shida aroi question aroi pa ko moina ozada lagse koi center hai tar BJP ozasu BJP represent to giri bani BJP ko gi center BJP hai tar BJP na tum har se hai tar BJP na economic blockage solution ma pandri se center solution ma pandri se maruina mikhal se ha batar mikhal se gi yenga su hai batare masi sana bani habi waktu mayam su accused to BJP da kari have ni ID adu ude
center di very noble BJP government si very nobility ama yauna ran tor ba government oy na I ui ba adu ko center na matam chana ningthina intervene to biradi lotion ba yara bani hari city adu center na matam chana loisin na bigi Manipur government gi representative sula o UNC sula o ko tanashi timely invitation ama taurame ba timely invitation ama extend over kanda UNC representatives went to Delhi Manipur representative Manipur government representative failed to turn up adu digi cha tharak pine ba hori bise adu kari gi respond tauram da ba Manipur government matam chana asi wa pham achau ba ma oibini Manipur prajana naina deshi si media housing na su yamna maru oina naina biram deshi si kari gi Manipur government failed to turn up Delhi da jaura November 15 gi tripartite talk hai han tripartite talk se government of India na matam chana initiate tawra me ba UNC ju chala me ba Manipur government kar gi chalam da bra Manipur gi media na yamna naina biram de ba si maram da asi aswai ba ma okay Manipur gi media mayam na su Manipur gi akhang hai mayam na su hai ri ba point si da su yam chaw na mieng tham mathok ta habni adum naina ba su yawi adu bo madu da khare hena su mieng changbi mathok ta habni matam du da yam ngan na thabak se paklam tar ga di ngasi February ahum gi tripartite talk si gi mathok su taram da ba ya habni adu bo matam du da ko district tare se la thok tre tare November 15 da di only economic block khatal lei ba khatani ko gi district la thok pa ya habgi mayam da apprehension lei ba du di adum lei ki ba da gi November 1 da gi ko gi bani adu ga district state December ki tarik 9 da Manipur government na surgical strike as haina gi law thoki bani habda aduga hoi hoji ko hom na yam clear cut thambire ko gi single lamda ko gi violence le thokpadi leramba ya adu gun khatana dominate we have madi that is not the real picture madu oi bakara su yawi adu oi de mayam su leri habni aduga election ge economy blockade kadi kemta mari lena de ko gi election se notify to matam da su economy blockade de already leri ba matam ni maduna election se di economy blockade ma khata na continue to ba targa se dum legi ni habni adu lakhat be February ge tarik ohungi कोई tripartite talk nakal होंगी वारी असिदी सोइदना माइ पाकदो माली हैबगी ओजा होंगी मोरसु थंबिरी अरगो मणिपुर मियाम गी पामजबसु मधुमंगने हैब तारे ऑन देर ngasi वनदि मनु हुनगे थरमसे मतंग छ लोसिनजरगे ngasi गी थरमसेदा ओजा होनरेखु ओजा ngachomi amadi oja theko nengbertuna थरमसे ब थवा हैप्पी खेबा मदि मपुंग फान बिखिब दमक ओजा हुंबु अमुक हन थागा ज कोंतोकचरी appreciate your joining thank you मसेन ngasi गी मनु हुनगे थरम ngasi गी एडिशन से करम तोबि बगे खद खान बिरप यागने खुइ मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोइ फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobiraga comment amadi feedback thabirap yagni well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off khurumjari